Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga orasyo amin papagayam, intay ibasa ti Proverbio 28, versikulo 19. Adunto ti taraon tinagagat a tao, ngem napanglaw tulat ta dagiti mangdaddadael iti tiyempo da. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Mayat mo ti panagkuyakoy mo dita, Simon. At ka di nadiskitar mo nga iluto a bagas? Unak man no napan kay mutang kadananang si Camila. Si Kati mapan umutang. Tasyak mo ti agluto. Kunak no napan kan. Intay laga ni Jibalay dananang tayntay makipangan. Kasano? No saan tayo anailakam? Mapana ki jay tay nak makipangan. Inkamot iji kayat mo apapanan apakipanganan no kayat mao. Mayat nga agpaiso no intayo makipangan iti kabalbalayan. Anya mo ta balay nga iti papanam. Ije balay ti kabsat ko. Makipanganak mo ten ije Isurot mo ni Bitoy, ije balay dananang. Papanan niyo, tatang. Hindi ije balay niya apong mau. Awan ngamin iluto ni nanang mau. Intalangan makipangan ijay. Ha? Apaya di takadwan ni nanang. Mapan mo iti jibalay ti kabsat na. Ijay mo't na mapan makipangan. Kanayon lakas to'y. No dandan iti panangan. Mapan tayo iti balay ti akin balay. Dahil ito iti pamuspusan. Tapno saan tayo ang mabisinan. No di mo agawaan ay mabisinan ka. Kasta ka di, tatang. Nay. Saan kang agapura abitoy? Oray nak. Amangan numalpasan anangan dapong. Amangan no ipakanda iti aso ti tedada. Ay, sayang. Sige, umuna akon. Naglukon ti anak kaw. Nalaing no may papaniti lamot. Amo na ti aramidan na. Tapno sana mabisinan ti buksit na. Si kamot ti masabat ko, pare Simon. Papanam. Nadamag ko ngamin nga da kanon nalaing nga mamalad di ta kabangi mga purok. Intaman kit di agpapalad. Ay, inapaila ko to'y basit anatang ko, pare. Sayang, no saan ko amala ko. Mabalin mumut nga isursor kadag iti maya tagumatang kabayatan ti panragnata. Sa bagay, adu ababalay ti malabsan ta. Gumatang damat siguro. Sigurado na ita. Ado ti awan mula na akas ta. Agpaiso nga ti ibaga ti mamalad? Agpaiso ka no. Ibaga na pa, ino anya ti aramidin. Tapno masumang ti madi apalad. Kasta ka di. Ay, mapantaman nga rod padasen. Barang isuro na tinasaya at nga aramidin. Tapno guminawa mat ti biyag. Ay, day nakarod kay. Kayat ko kumamat ti bumak ng paray. Maring rigatanak ngaminan. Anya ka di ti maipaay ko kada kayo. Ay, siyak ni Simon, ina. Ni mo't parito nito'y kadwak. Natamag ko an nalaing kayo kano amamalad. Kaya't may ti agpapalad. Tapno ba ya ti panakabasa ti palad yo? Masapo lamang ibati kayo iti papel di bangko. Iti rabaw ti lamisaan. Parito ni. Anya di papel di bangko. Kwarta, pare. Kaya't nasawin at dabayad. Na, sapay awan kwartak. Ilak aman lakman nga ron. Di kan tumat ngamin agmula. Tapno at damat ilakom. Agmulak tao no magagitak paray. Hanya nga ay. Ada ka di ikabil yo iti lamisaan. Wano awan. Ay, ada ay na. Ikabil men, ta rugyam mutan timbang ipalad kada kami. Napanan ka din ni tatang mo, apay nga awan ditoy. Diyak mo, nanang. Di na kadimbaga kada kayo ti papanan na. Awan mo't nga ro ti imbaga na, isuasaan ko nga amaw. Nagkuyog da kano ka ni Tata Tony. Napananda nga ta. Apay nagkuyog da pay. Diyak mo nanang. Day tamot ti imbaga da kanyak. Inak man damagan ka ni Marison niya, nga asawa ni Tony. Nungay agpada kayo at di na mo tinapanan ti asawa da. Ala, dito'y kapay, tainak di ta kaaruba.
Kayo ka di manan makipangan? Saan pa'y nga oras ti panangan ita? Ang mga no di da pa'y mo't nakaluto. Ngam no ibagada ang mga anak, ay kat mga anak! Asino, ti umo na basaot ti palad na. Siyak, ina ba kayo? Itaman nga ron, ti nakala na ti palad ka. Nan, kitaot man nga rod. Maya, tinailanad iti palad mo. Dumteng to, tinapintas aswerte ken ka. Kaya tiyo asawan, bumaknang kan agbaliw ti kasasaad ko iti biyag, ina. Day tatipod no, romang ay to ti biyag mo. Ay na, lagbayatan. Ni man mo't nga ron paritunit ti ipalanam, ina. Nan, kitaot man mo, day tapalad mo. Hay, kaasi ka mo't. Dumteng to ti panawon, nga agrigat ka iti husto. Apay ka di, inabakat. Anya ti makita yo iti palat ko. Hagsakit kanto. Kahit no awan ti urnong mo, kakaasin to ti pamilyam. Kasta ka di, inabakat. Masapul nga ron nga gagawa. Tapnusan nga agrigat ti pamilyak. Nagbayat magkayam ti agur-uri agasat ko, pare. Kano nga ta mapasamak na ita anak pintas agasat? Ay, imbagpay kan ka, pare. Siya nga'y kat baliktad. Ay, masapul nga agagetak. Tapnusan kami nga agrigat. Ay, no siyak. Agrilaksak, tapno mayat ti isisirat tinapintas agasat kanyak, pare. Agrilaks taget day, nanaman ta ti ganas ti biyag. Ay, sabalimat kanyak, pare. Masapul nga galiptakak. Narigatan no dumtang ti imbaga ni ina bakat a panagsakit ko. Kasi kamat pare, no dumtang na ita panawain. Bayam, no bak nangak tong di ka baybayan. Tulungan kantaw. Ay na, agiamanak no di nak tubaybayan, pare. Hey, magagaranak paikit din asumangbay tinapinta sa gasat ng imbaga ti mamalan. Nagkapom ka di, lakay. Naliday ka matasim mangpet. Ay, naggapo kami man iti mamalad. Imbaga na, adumtang to ti panawon nga agsakitak ka no. Kakaasin to ti pamilyak. Anya? Ay, agpaiso nga tadayta nga imbaga na. Masapol a dublik ti aggagat. Paadalon ta dagiti anak ta. Tapno into nagsakitak. Saan tanto nga agrigat? Agtinulong ta nga rod agtrabaho ta para iti panagadal dagiti anak ta. Wan, bakit? Imbag ni Pare Simon. Tada ka no nasaya at agasat nga agur-uray kan kwa na. Ala, inta nga rudan iti bangkag. Inta agburas iti ilako ta. Ornungam amin apaglakwan ta. Di tala mo, amangan no kalaat nga agsakitak. Ay, sapay ko ta saan mo't. Ay, sapay saan ko nga amot agarado no agsakit ka. Na, mayat manti sa sagawisiwa masimmangpet. Ada ka din napinta sa damag. Ay, adda bakit? Imbaga ti mamalad, addan to ka no sumangbay anapinta sa gasat kanya. Ay, nagsayaatan! Anya nga'y kanuday ta napintas agasat, lakay. Si kakadilaan? Ay, siyempre, karaman kayo, iti anak ta. Ay, nasayaat mo, no ada sumangbay nasayaat agasat. Jay kumabumak ng tayo Kasta ti imbaga ti mamalad, bumak nang tayon to ka na o. Hanggang di pa dito ay... Na, anya ka no, ti mapasama ka ni Pari Tony? Agrigat dan to ka na o. Taddan to tumanor asakit na. Anya ka di tinanggag ko? Adi ka kanun sumsumrak iji pagadalan, bitoy? Paypay lang agadalak. No sumaya at tumot lang tibiyag tayo ako na ni tatang. Agadal kalat ta kumaa. Tapno na durdur as tumanin tibiyag mo. Nagadudita tinadur as tibiyag na asan anak adal, nanang. Ay, si kaman la ti makaamon.
Ngam awan to ti pabasulam, no dumtang ti tiyempo. Nagrigat ti agadal. Nang runa, tawan mo't itadyo a kwartak. Kanayon ka di nga adak kwarta ti kaadalam? Wan mo't nanang. Nang runa day ta anak ti karuba tayo. Ti ka di anak ni Pari Tony, ti kunam. Wan. Pasaray adda itugot na ije pagadalan anat nateng. Gatangan dagiti mamaestra. Yawin na kano ti dadduma. Kwarta na ti dadduma. Ay na, saan mon nga apalan? Tadanda ni siguro itan ti ururayan ni tatang mo apagsayatan tayo. Idi pa'y nga ibagbaganang adda na sayat agasat. Ngamawan pa'y matnanang. Pasarayin kayo pa'y umutang iti bagas. Bakit? Naglakwan ka di manandang iti ubing dahi tainteddakan ka? Wen, manipod ka na yun da nga agitugot itinatnatang ije pagadalan. Gatangan meten dagiti mamaestra. Nasayaat no kasta, bakit? Makaurnong ka iti pagadalda. Ay wen lakay. Saan ta amarigatan amang paadal kadakwada? Tatimulong damat ang naglaklako. Wen, bakit? Katlimawa pa iti ubraek. Tanakagatang tapay iti daga. Ay da, wen nga rod. Nagatang tapay ti inlako ni Pari Simon adagana. Ay, awan itan ti dagana. Malagip ko ti imbaga ti mamalad. Awan mo ti simangbay kan ni Pari Simon a kinabaknang. Mano atawan nga inururay tati kunam anasaya at agasat. Awan mo't, sa lawasaw di mamalad anang ibagakan ka. Kunak nagpaisaw. Inlakok pa yun ka ni Pari Tony ti dagata. Ita awanay. Nagastos tayo pa yun tinaglakwam iti daga. Yung awan mo tinauray tayo. Isong araw. Adamot nga grigrigat tayo. Awan mo talunan tayo. Ay, uray ko mano nakaadal ti kakaiso na nga anak ta. Ay saan mat. Gaputa ka na yun nakailan. Nakaalak pa ikit din iti sakit ko. Kasano? Katkasla babo yun ti kadakkel tapagim. Napagadal ta dagiti talo nga anak ta. Napadakkel tamad ti balay ta. Pagyamanan ta iti apo. Gapo iti kinagagat ta. Nagbaligi ti anak ta. Wen nga ruhod lakay. Ay na, adda so papak ti panaggagagat ta. Gapo iti amak ko apo may so ti imbaga ti mamalad. Nagsalukagak. Ay kunakit di no pumayso ti imbaga ti mamalad. Ay, nagkwartaan na kayo laang samad. Anya pa nga no di kasta. Timay sukuma ti imbaga na kan ni Pari Simon. Kat gaputan ni namnaman na abumaknang babaan iti gasat. Diyay la nagtaytaya iti agduduma apagsueretyan ti inararamid na. Ngampulos mat asan ating mamtama. Ado pa'y kat siguron tinagasto na. Pari Simon, apay nga agpilay-pilay ka. Papanam? Mapanak ko may balay na nanang paray. Inak ko mamang ibagano na kwartada na mapanak iti doktor. Agsaksakit ngamin di susop ko paray. Agkakapsurak pa eh. Kasta ka di paray. Ay ada kwartak dito'y. Pautangan ka pa'y, takaasi ka mat. Nagyamanak paray. Imbagpaikan ka na napadakkel mo ti balay mo. Kan napagadal mo ng iti anak mo. Gaputa nagtitinulong kami, pare. Gagat ti puunan. Isu adi muras kami. Imbagman, pare. Nasaliwan-wanan ti biyagyo. Idinto tayo di kat. Nalawlawa pa iti dagak ngam sika. Sayang nga rod. Takanayon mat ngawan mula ti dagam, pare. Di mo mat ngamin mulaan. Wan nga rod, pare.
Adda ka di matla na utang mo. Napan ka di iti doktor. Inikanak ni pari tunay. Imbag no makabayad akit medyo dakkel ti impautang na. Ede, nalawlawa ti dagam ngam iso. Ngam gapo ta nagagat da asa nga pamilya. Dimor asda. Ang babawi ak no apayapin natik ti imbaga ti mamalan. Dumur asak babaan tinasaya tagasat. Saan gayam apod no ti imbaga ti mamalad? No diket, adda iti kinagagat ti tao ti iduduras na, lakay. Wan bakang nasayang lang itinaglabas sa guntaway. Saan na may suplay? Adda pimanglaw tayo, gaputas sadot tayo. Rumang ay ka, no nagagat ka. Ngan mo sadot ka, sigurado nga agbisin ka. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito nga istasyon. Agyaman kami tin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.